butandeje birehizo baryanye umwebazyo bwa nyuma y'enzura y'amanegwire kandi kakora twaho umuyaga butandu ni yemwe eferire mu mwana wo mwerere wa mezi 5 bitogu wo mu birugo tugura basize kuguma mu nyanja gukazamutogwa mizi ishaza bereze nkumushanka mwenda ati kunabere ndi umukaho wanje ni hariya saidi ya hariya ati nahuri abantu batandika gutera induru njye kutandika ku ati naza karangizo kuranza mu kigwa kiri ati mukureba nari biryato byajumara n'abantu bari abagenzi bamanyurwe nkanaturinda Recho Kesandere Honeria no mwana wa mezi 5 umanyurwe nka Grant ati nanyaho naho nirukanga na side yo kuronda yo bwato kujya mu bashu ubwato tinabushanga abantu babiri baferaho hamwe n'umwana wo babahekire abakazi babiri deni hasigara umukazi umwe wabera yino mwana no musigazo umwe hamwe no mwishomwe bo bageza aho koga batera hakindi kibwa ogu hino kwa rukwenda ngo government ehwera barukutura hine nyanjeji ka government yishimire kutuyamba igatwe bintu ibira tuyamba speed mwene nko ubwato ubwo fukize ngasi speed irabanci nko yine nkeryato byina mani iragenda speed likobere kuba byabashira speed buri family babara abantu bari mu family babahereza life jacket izi number 1 namba ya kabiri twoshimiriye kuja ebinage ngozi batuhereza amato ga engine omugambirizi wa polisi muri Kigezi Erimate yayoreka ngo polisi riyo nekora cyone cyo kubasika hamwe n'abatura okuronde mubiri y'abagenzi. Our marine police with locals, something will be positive. If it doesn't, then we have the natural way it comes out. Otherwise it was very unfortunate. Enyanja ya Bunyonyi eino buringwa bwa Mitarwenda kandi niyo yakabiro mu buringo muri Afrika kandi nishigambwa ngo abantu barengere 20 buri mwaka nibo bari kufera mu nyanjeji gasha kwa Job namanya umurikabare.